Ya budget conference ebiririho RCC Kamwine Catherine, Lord Mayor Kachebezi, abebembezi bambara City Council hamwe n'abataka ntobore cyo kwerarikira uko abana bahanguto beyonjire. Byansi Muhammadi ayiriciro kwerarikira abo bana bahanguta beyonjire ubwo hatina barazana bareba kandi batambura berarikiro muhanda ngo nubabategero muhanda. Nabo balinde baswitiki kwetkweta baswitiki abo bashwana mbengu hatize mura nabishi balito mushi azaho ashaka kwemeza wa boda boda achemeza atanzira Atire Juliet or Deputy Speaker wambara district nawe yashoboje kwerarikira ko bine ahabwa abashuma bakuba kenshaho zabo kanatekateka ngwaba barga umuri aba bana bako bari ya muhanda. Must put measures in place kureba ko ntaba na body n'abashijabo baza kwishuriza, but it is very dangerous to the community. Robert Mugabe Road Mayor wambara City nawe yayitombitura amatungo g'abantu agari kuzerero musite ekiri kugarra site nyuma. We are not saying ngo tukwenda ngo zitabo haro eba kweta abana burgaje aba family okwate kuzofuto mukishu ozirondere byo kurya ozirebere oye kufizi yabana. RCC wambara City Kamwine Catherine yarabira abantu abari kusherekera abari kuhende barajiroka nabo abina maduka gari hihi n'iraro ryambara regional referral umuhenda barajiro nibija kwihwaho. Mwahora twatandika demolition me utatubuzo tukande abantu baje abantu bona bambetse illegally on the line of referral hospital tuzanda kwa hende tukaanza kuteka mwezo kesi sineza polisi twagara polisi mweke zana hanga ninga oleche kusipatisa mzekofwe patjo kutukumanya bakamabazo. Gandi umwezi wa RDC Umurikanungu Dr. Ahimswe Gadurugaju yashaba bakose bitukoza bonko okumuhwera omukurwanisa ebahagaro ebyabugambo byababwina habarukose bitukoza bonko Umurikanungu ahambuga nkuru za town council yachi Janka RDC arajwekera president kuje mumaze kuvugana ababara lesenjaga ababara kulesa kuba ababara lesa ebiri baragete bagama gati tubase kusita mahamwe rero tutise. Rugaju yabaragansa ngo batwazaje naza kubakora sako ayite mukuru wihanga abatere musente eziraba base kwetungura. Kana president tukamujya kwa excellence wayamba ababana ukabaha sako baraza kukweli sako ababa mu mwezi wa RDC abo kubijuka nkabarese benjayi akahurikiriza inshonga zabo kandi bayiragansa kwatanisa nawe omukuru wansenko zebahagaro obwe bakumusima nawe kitekateko cyo kubatandikiraho sako baza kusima abanga ekireferi ziba ako magaraganza kinkasire baga president tweke aba president ja nije hano ya mizende ngo nabanza kushuriraho RDC nisima aho kunywana abantu kandi yogire kubanywana kokongera kutunywana otatwale mu totola turagate kwino ongati ndabakutina okuzaha radio abantu bayisamwe gari. Amakuru agagasha kwa Olivia Kamsime na Jacob Duwamanya abo atayari west.